akina hagati mu kibuga yugarira muri Inter Milan. Amaze gukinamo imikino 210 akaba amaze kwitsinda ibitego 20. Uyu kipe atandukanye arimo Lokomotiv, Dinamo Zagreb, Inter Milan n'ikipe y'igihugu ya Croatia amaze gukinira imikino 76 akaba amaze kwitsindira ibitego 7. Undi wabonye izuba kuri iyi tariki yitwa Hector Raul Cooper. Uyu atungukira yujatu ni munsi kuko yavutse mwaka w'1955. Uyu mutoza ni umunya-Argentine watoje amakipe atandukanye, akaba ari we watozaga ikipe y'igihugu ya Misiri ubwo yatsindirwaga ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Afrika cy'ibihugu mu mwaka wa 2017. Uyu mugabo ku itariki ya mbere z'ukwa 2018 yabaye coach w'igihugu cya Uzbekistan, asinyamo amasezerano azamugeza mu mwaka wa 2022 abasezeranya kuzabahatira igikombe cy'isi. Gusa yaje kwirukanwa mu kwezi kwa 9 mwaka wa 2019 nyuma y'uko yatsinzwe n'ikipe y'igihugu ya Palestine mu mikino y'amajonjora y'igikombe cy'isi. Ku itariki ya 13 z'ukwa 5 mwaka wa 2021 nibwo uyu mugabo yagiye gutoza ikipe ya DR Congo. Iyi kipe ni nayo yagitoza kugeza ubu. Muri mu mwaka wa 2022 ubwo bashakaga tike y'igikombe cy'isi yatsinzwe n'ikipe ya Maroc ibitego 5-2 mu mikino yombi. Ngeze ku witwa Andre Frank Zambo Anguissa wavutse kuri itariki mwaka wa 1995. Uyu musaka yujuje imyaka 27. Uyu ni umukinnyi wo hagati ukina muri Napoli. Uyu kandi akaba ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Cameroon. Anguissa yazamukiye muri Olympique de Marseille ayivamo ajya muri Fulham, imutiza muri Villarreal, arongera agaruka iwabo bari gukina muri Napoli. Ikipe y'igihugu ya Cameroon amaze kuyikinira imikino 42 yayitsindiye ibitego 5. Hari n'abakoze ubukwe ku itariki nk'iyi barimo icyamamare muri tennis y'abagore witwa Serena Williams. Yakoze ubukwe ku itariki nk'iyi mwaka wa 2017 n'umugabo witwa Alex Ohanian. Ubukwe bwaba bwabereye New Orleans. Naho ibihe by'ingenzi tutava kwirengagiza byaranze itariki mu mateka y'imikino itandukanye ku isi. Ibyo reka tubihere mwaka wa 1954 ku itariki nk'iyi umunyamerika Bill Russell yashyizeho agahigo muri NBA ko gukora rebound 49 mu mukino umwe. Icyo gihe Boston Celtics yatsindaga Philadelphia amanota 111-89. Mu mwaka wa 2003 ku itariki nk'iyi Lionel Messi yakinnye umukino we wa mbere wemewe muri FC Barcelona. Hari ku mukino wa gishuti bakinye n'ikipe ya FC Porto. Kabiri na itariki Sport yihereranye Giti cy'inyoni igitsinda ibitego 8-1. Hari mu mukino wa gishuti wabereye mu Nzove. Uyu mukino wari wateguwe mu gufasha amakipe yombi kwitegura imikino bari bafite mu minsi iri imbere. Ibitego bya Rayon byatsinzwe na Mugeni Fabrice watsinze ibitego 3, Michael Sarpongo nawe yatsinze ibitego 3, Nova Bayama atsinda 1 ndetse na Iradukunda Eric Radu niwe watsinze igitego cya mbere. Ibyo byari bitemu byaranze itariki mu mateka y'imikino itandukanye ku isi. Ibi ngibi turi kugezaho ku bufatanye bwa DSTV igufite decoder basobanutse kandi basobanukiwe. Decoder izakwereka imikino 36 y'ijyo isi cyane. Ngewe gutegura ibi ngibi nkanabikugezaho ndi Eska Fifi.